Noti walowo mingisero wa mina noti walowo a wu vuli nchumu handle ka ku mina na wena se hi hlanganini mingisero wa munghana lona FM komba ndlela inongo timinete ntsena ku bila wara ya 12 nongona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa smart wa jimo xihlango maxingirtana wa chajana makunelo wa ndandatsi mingisero mina khorong ngisela ko la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na we ngisela ku audio streaming ya munghana lona fm.co.za nongona ku Africa wa vulavula usungula sweswi ikhome na muthatimaka titele mintsiro munghana lona FM kuna mpimenyeto wa le xikarhi ka lembe lowu nga ta andlariwa hi holobye wa swa timali holobye Enoch Godongwana mi ta tsundzuka ko a ku ri president wa tiko mavhiki mambirhi lama nga hundza ne ya va ta va kha va andlala mpimanyeto walowo laya ka awara ya mbirhi se swi vula ku nongonoko wa hina wu ta hela kwalaho ya ka 10 timinete nga si ba awara ya mbirhi ivi kusuka kwalano hi mi nyika mahungu ya misava endzhaku ka mahungu ya misava va xipano xa tiko xetleli va ta ya mahlweni na mbulavulo wo lwa ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo se xiphemu xo sungula kumbe xitiviso xo sungula xa nongonoko lowu president Donald Trump u vulavurile ka hela ka vhiki kwa yena na va mi ta tsundzuka ku a sungule a ti avengeti ivi a suka i ta rhumela holobye wa timhaka ta matiko mambe jikijiki se a ku hava hati a hi swi tivi ku lava ku fikelela yini kambe i mhaka leyi a nga yi teka ya ku a vele ku teni vona tanihi Amerika eka nhlengeletano ya G20 se mi vona yini kwalano a ku nga vi na timhaka teta ta ku va se va kucetelana na van'wani va president va heta lava ku a hinkwerhu a hi yi ivi kumbe ku hunguteka tinhlayo ta va president wun'wana loyi ni n'wi hleketelelaku i president wa le India a nga tala ku a nga ti i wun'wana wa ku a nga twisiseki ku i wela tlhelo rihi na rihlanga ra hi ri fambisa ku hi ta va hi kha hi bula na mutivi hi timhaka ta matiko mambe va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yeleyo ku ya amahlweni se hi ta lava ku twanela ka wehe ku n'wangulo wa wena hi wihi ntungu lowu nga ku wa ku onha nhundzu ya mfumo ko fanele ku endleka yini la tikweni ku va ku ololoxiwa xiphiqo xa muxaka wolowo i tin'wana ta timhaka leti ni ta tsakela ku twa ku mi vulavula hi toho eka nhlekani lowu nokona ku Afrika wa vulavula ku sukisela sweswi ntlhanu timinete ku bila awara ya 12 lexi endlekaku sweswiwani ku fika hafu ku bila awara ya 12 i byela timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona ku nga va ku ri mhaka ya ku kumbexani tihomu ti dye mavele ya ka n'wina kumbe swin'wana na swin'wana sweswi lava ku ya hi vulavula hi swona a hi 0860002543 kumbe u tirhisa mathebula gp@sabc.co.za eka Afrika munghana i mhaka leyi nga kota ku va u tisa n'wangulo wa wena eka yona hi ndlela yeleyo kambe Afrika wa vulavula va ya mahlweni andaka leswi xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula se ni ku namuntlha a swantswani xinyata ni landza July le ndzhaku ni ri la hi mapatu hikuva mati va khalanga mati wa loko mi khe mi famba tiko lera ro saseka leriya ni khomiwa hi ndlala kusuka ka Xikundu i ya pfala nomo i patu ri kulukumba ngopfu i ya kwa halaya ka xikonere loko i decide ku famba hi grade a ni ri leriya pat a hi rona leriya premier va nga tirhi ta va xikontiri loko ku vekiwa Big Mons a hi rona inxi na namuntlha tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula nokona ku Afrika wa vulavula ka munghana lona na FM masiku na minkarhi hi ri rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ni tsundzuxa hi ku na ku kuma hungu la ri humaku ka mingiserangeri i lava ku tiva ku timhaka leti ta i twa ni nga vuli nchumu hi timhaka ta ku hi te hi ta rhurhela va ndzawulo ya rihanyo a Limpopo hi timhaka leti ti nga vulavuriwa va tikomba va nga ri ku tiyimiseleni ku la ku vulavula na hina va ndzawulo ya rihanyo ni ta kombela muhumelerisi va yi tlakula mhaka leyi va yisa ka ofisi ya premier hi kota ku lava vona ku kumbexani hi vo va nga twaku swirilo swa vanhu lava nge le Khensani lava va tisaku swivilelo swa vona loko swi ta ka timhaka leti ti nga fambiku kahle loko hi ta hi tlhelo ra timhaka ta matshamele ya vukorhokeri bya swa rihanyo hi nga va se hi ri na masiku ya 3 kumbe 4 eka hi ringeta ku tihlanganisa na va ndzawulo ya rihanyo a Limpopo va kha va khoma lava tshika so ro hetsela i ku va hlamuli na tifoni ta muhumelerisi se swi vula ku a va lavi ku vulavula hi swona se loko ku ve a va lavi ku vulavula hi swona ku ve vaaki ve le ku hluphekeni swi nga endleka mi kuma ku a va lavi ku vulavula hi swona hi mhaka ku a va na mhaka na swona a va lavi ku vulavula hi swona hi mhaka ku a swi va khumbi a va lavi ku vulavula hi swona hi mhaka ku a swi khumbi maxaka ya vona se lava va hi nga ta nyika nkarhi va vulavula hi vona hi nga ta va lava hi lava ku vulavula na vona va ofisi ya premier
kahle vo premier vo xikombixani va nga hi pfuna hi vo va thola ku ti MEC leti ti nga va kumbixani handle ka loko ri ku MEC di ketseng maxiko va nga swi tivi ku vele ku laviweni kumbe mbulavuleri wa ndyangu ya rihanyo tatana na le xikwambani va nga swi tivi ku vele ku laviweni kambe tatana xikwambani va vulavula na muhumelerisi se swi vula ku ni nga langa ku tatana xikwambani va nga vololanga ku ka va nga la ku vulavula na yini ku ka va nga la hlamuli tifoni ta muhumelerisi loko ri ku a hi swona kumbexani ta fanela ku va hi lava MEC di ketseng maxiko loko va nga hlamuli hi ku hi nga ta ya ka premier hi ku vanhu va le ku rileni a khensani loko ku ri ku va rila ivi swirilo swa vona swi boha hi makatla kambe ku ri na vanhu lava nge le ku tirheni swi va swi komba kahle ku swi vula ku va tiyimiselangi ku tirhela na ku hi nga rivali matimu ya le Giyani ya vula ku ku na n'watipolitiki a nga vula kahle i la ku siya Giyani yi ri rhumbi se leswi van'watipolitiki va hloniphisiwaka swiswoho hi van'watipolitiki lava nga koho sweswi ku la n'watipolitiki luya i swi vitana ti-elders ta hina na hinkwaswo na hi sweswo swi vula ku kumbexani va nga va famba hi ntila waluwa wa ku Giyani ku yi ta kota ku sala yi ri rhumbi swi vula ku vanhu lava va vabyaku va nga kumi vukorhokeri hi ndlela leyi va fanele va kuma byona ku va ta hela hinkwavo ku sala rhumbi a ni loko ze ku va rhumbi vanhu va herile se hi ta twa ku MEC va ri yini loko hi huma la hi ta ringeta ku tihlanganisa na MEC hi twa ku va yi nghena mhaka leyi le Giyani ke kumbe va yi ngheni loko ri ka va yi ngheni ivi hi ta kota ku ya ka premier na vo loko va nga yi ngheni hi nga se huma Limpopo hi ta ka vandla ra vo leri nga voteriwa hi vaaki ivi hi ya vutisana ro ku mfundhisi va Musanda vafuwi vo Madaje hi swo leswi ti deploy ta n'we mi nga ti rhuma swona na ku vanhu lava nge le ku rileni a khensani va rilaku hi vukorhokeri bya xibedhlele vo fanele va hela hinkwawo ku ta sala ku ri ndleka leswiya ku nga khale swi vulavuriwa ku ta sala ku ri rhumbi Giyani ke hi ta vutisa na swoleswo so i nketani leyi n'wina mala ku ni vutisa hi swona mi vheta ku ni kombela ku yi tshikeni hi ta yi landzelerisa va ta kumbexani siku rin'wana va ta hi nyika nkarhi wa ku hi byela ku hikokwalaho ka yini va nga lavi ku vulavula na hina kambe i mhaka yaleyo mingisero wa mina a hi hundzeni hi lava ku ta twa kun'we mi khomete hi timhaka kambe wun'wana kha vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini ku nga lavisisiwi maphorisa hinkwawo lama ma tirhaka ka timetro hi ku ongeti timetro ku thoriwe swigevenga kumbexani na teto timhaka ti fanele ti lavisisiwa hi ku lava va nghena ka liya ya muhlovo wa blue luwa liya yona liya va Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi liya ku na vetting process wa vetiwa va ku tintiho ta vona ti basanga se hala ka timetro swa tiveka ku van'wana va nghena ti nga basanga se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini lava va nga kombeteriwa hi tintiho lava va ri ka vurhangeri bya Brigadier Mkhwanazi a EMPD va nga se hlongoriwa kumbe ku yimisiwa ntirhweni namuntlha na va lava tirhaka timetro nomu kun'wana i swin'wana swa swivutiso leswi nga le ku vutisiweni kambe hi ta twa n'we hi ku mi khomete timhaka kambe sweswi a hi sunguleni hi kandziya laha va ri swikombelo swa mali ya NSFAS swa pfala kumbe swa lembe dyondzo 2026 swi pfurile naswona swi ta pfala ku nga ri khale loko u nga senda xikombelo endzela www.nsfas.org.za sweswi ku endla xikombelo swi teka ntsena 5 wa timinete ku endla xikombelo na ku layicha matsalwa yo seketela swikombelo swi ta pfala hi siku ra 15 ra n'hweti liya ya Hukuri lembe ra 2025 u lo salela hi masiku ya 3 ntsena ku endla swikombelo endzela website ya www.nsfas.org.za ku kuma vuxokoxoko byo tala hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM mingiseri hi loyi inhleka na ra swona ximpfukeni hi pfukile hi ngovo kona no khensa hinkwaswo leswi mi endlelaka swona hi vona matimba ya xiyanimoya ni pfumela ku ta va na breakthrough ka leswi mi swi vulaka ka ndzawulo ya rihanyo vanhu va kota ku pfuneka ekaya xibedhlele muhaxi mo ni ku ka nhlekani wa siku ra namuntlha ni ku aka nongonoko
ni tisa xikombelo na minavu a ni munhu wo rhandza ku tisa swikombelo muhaxi ne xikombelo xa kona i timhaka ta taxman South African Revenue Services aka lembe ri nga hundza kumbe kwale ndzhakunyana ni hetelele ni kuma hungu ra ku ni fanele ni ta hakela mali yo karhi by virtue of natural by virtue ya kumeka munhu a ta ignora ni kumeke ni ignora mali liya yi engeteleka va hetelela va endla leswi va ngo ku na garnishing order va ganisa kunene mali liya hi tin'hweti to ringana fikisa hambiloko a ni nga yi vuli muhaxi va heta ku ganisa mali ya vona is fine mara ni swi ni hlamarisaka ku tlhe sweswi ku nghena un'wana meseji wa ku se munhu u kolota yin'wana va ka ha ri yona liya hi yin'wana mara loko munhu a ya aka tihofisi ta SARS a ku na ku pfuneka loko a ku kumaka muhaxi kambe loko mo ku a ku na ku pfuneka mi vula yini ni vula ku a ku na ku pfuneka ku i yini swi endlaku ku SARS yi kumeka yi nga ti-usual deductions ta vona ka salary kumbe ka pesal mara a tlhelo ku kumeka va ku munhu i kolota mali i fane a ta teka account a ya humesa mali leyi va ngo wa yi kolota hi mhaka ku SARS hi yona yi controlaku mali aka salary ya munhu loyi a nga ku tirheni so leswi ni nga swi vona i timhaka ta ku loyi va ngo i tax ombudsman a nge le ku hi pfuneni tanihi vaakatiko kumbe tanihi vahakeri va xibalo hi mhaka ku loko swilo leswi kha swi humelela hi yena a fane a kumeka a lunghisa ku hi nga ku nga ku va leswi vuriwaka double dipping hi SARS hi mhaka ku wa koka mali ka salary hala tlhelo i ku rhumela meseji a ku i kolota mali yo karhi a yi fambisani mali liya halaya va yi kokaka ka salary muhaxi a ni ngo timhaka ta xibalo a ni ti tivi ngopfu kambe hi ta va vitana ku ya hi sweswi mi kombisaka xiswona kambe swin'wana hi fanele ku hi swi languta i ku sweswiwani loko ku ri Patrick Mathebula ka SARS Patrick Mathebula ka SARS yi katsa ku i hakeriwi ka Munghana Lonene yi katsa ku Ncindani i humese mali hi vito ra yena a ku i hakela Patrick Mathebula yi katsa ku Patrick Mathebula ina medical aid kumbe medical aid ina subsidy kumbe a nga na subsidy sweswo swa ku tani hinkwaswo leswi swa hlengeletana ivi loko se mi ya fika leyi va fika va kuma ku okay Mathebula laya ka Munghana leswi va n'wi thekisisaka swona a fanele a vuyeliwa hi cinci mara a hi n'wi theksangi ka liya ya a nga hakeriwa hi Ncindani leyi a hi n'wi theksangi ka liya a nga hakeriwa hi swimanimani swi tlakule bracket ya yehe kumbexani tlhela ya nghena ka leswi ya mi swi vitanani kambe leswiya swin'wana swi nga fashion two pot i ya nghena ka poto rin'wana hala naswo swi tlakula bracket liya ya yena se swi vula ku tax bracket yi tlakuka ku nga ha ri hi mhaka ya liya ya salary ntsena na yi twisisa no it's fine but it's fine a kombela ku gongondani ku fana sweswi nga gongondeni ka henhla va ta ze va pfula gongondani na hala ka tax of the ombuds va kumeka va hi andlalela swona hi kota ku swi twisisa kahle hi ku vanhu va ku tala va heta ku tlherisa leswi va tax returns un'wana na un'wana i le gunguleni ku vanhu lava va ri na vakolota vanhu lava va ri na vakolota se hi kumeka hi nga swi twisisi mhaka ku swilo leswi swi hi hoxaka leswi kumbexani mhaka ya kahle i ku ematshan'wini ya ku hi sungula hi ombuds swantswa hi sungula hi vova ka SARS va ta hlamusela ku xibalo xa vona va xi hlayelerisa ku yini kusuka kwalano hi koho se loko se va ri na swivilelo na va ta vula ku loko mi ri na swivilelo mi ya ka ombuds ivi se hi ya vitana ombuds yo yi nga vulaka ku hayi swivilelo ku za swa ombuds se ko va timhaka ta ku hlamusela ku swivilelo swa n'wina mi swi tisisa ku yini na koho loko swi nga hlamuriwi mi ndla yini na swi twisisa no ni khensa ngopfu swimani kahle inkom 0860002543 nongonoko hi le ka Munghana Lonene FM ka Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela va le ku tsaleni email muhumelerisi ku lava va ka SARS ta kota ku va hi bula na vona hikokwalaho ka ku va miyingiseri a tena tlhelo rero ku onge tinambara ti hlangane la kambe amukeli n'wana miyingiseri lo nhleka Uhlona boto. Aye papa. Ya, nena kusa mawonelo ka le ya gemini ne. Ya. Gemini ke rin'wana a ku no.
mina ni xave na movha kumbe yini mhaka mali ya gambling mali liya u nga ri yi na vunavenave wa yi kuma mara yi ta tlhe yi famba hi ku hatlisa bote va tele lava vanhu lava va ri na timali ta vona nga ku nyika xikombiso hi Jack China a ri munhu loyi sa sungula ku gembula too much u xavise titile swo tala bote gambling u xavisa leswi u nga na swona hinkwaswo bote loko u ti byela ku ri no u ta kuma mali yin'wana matwisisa hi xihatla we se wa swi kota ku gembula matwisisa ni vi nga visa n'wana a ri kusuhi na mina bote a tshika tirho a phimanetini kahle matwisisa a ku yena leswi swa tinambara wa swi kuma a hlayelela na le mahlweni loko no ba tinambara ta so kumbe so mani a swi tiva loko yi ri kaya ya tlanga swinene swi taniya matwisisa ya tlanga swinene loko yi ri away swi taniya bote a hela nga ha ri hava nchumu movha xavisa endla swilo hinkwaswo mina ni byele bote yes i vona ra yena kumbe leswi a twisisaka swona mara loko se u ri ngheni ngopfu ngati ya wena yi ri laya gambling i komikomo bote i komikomo yin'wana yi xavisa wena kuma mali mara kahle fambe bote hi marito vomame vula ku munhu a nge double story ku va xava na timovha a ndla mabindzu a tshika gambling ku ve i sungule hi gambling swi nge koteki swi nge koteki bote ni ta tlhe ni xavisa no byela bote mi xavisa movha walowo nemi twile vutisa hi holovisa na vanhu lava nge le ku dleni mali ho va tsundzuxe bote i komikomo ku na komikomo laha wa wina u dya kahle u nga ri vo ku nyika nyana leswi na swi tiva leswi nda tlhela ni khomeni mingisero wa mina ntiyo ku endleka yini kambe kumbexani impela ku nga va ku ri na ntiyisi kwala ka komukomu n'we mi ri yini 0860002543 mani nga bulanyana professor Themba Sono la hi bula na bona hi timhaka leti ta G20 ongeti a ni swi tivi kahle America yi hi zondzela yini mhaka yini hi nga va hi zondzeriwa yini kumbe i ncini lexi va lavaka ku xaviseriwa xona hi alako kambe ke tatwa prof va hi pfuna ku anamisa miehleketo ya hina kwalano hi ta kota ku bula ntirho hi bula hi yoho yaleyo na n'we mi nge le ku onheni nhundzu ya mfumo kwala mi yi onhaka koho mi lava ku vona ku endleka yini ku swi za swi fika la se mi swi twisisaka ku swi bihile leswi mi nge le ku swi endleni mi lava kumbexani ni ta kunene ku ta mina hikuva mi onha nhundzu ya mfumo hi leri nge yini nhundzu ya mfumo i nhundzu ya n'wina ma maka ko 0860002543 mani aka prof kambe hi nga siya kwalana hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emsekeni a hi amukeleni mani Nkosinath Chauke mani Nkosinath nhlekani sweswo mingisero munghana Lona FM 13 timinete ntsena kupela awara ya 12 ntiyisi loko mo endla swa xijumbani mi ta yirisiwa ku tsala swikambelo nkarhi wo leho lowu swi nga hetela swi onha lavo mundzuku bya n'we hi ndlela leyi ku na van'wana va nga khumbeka ka nketani kumbe ka nete yaliya ya ku va va yiverile na sweswi va le ku kaya ka yini switifiketi swa va swi le ku humeni se hlayani tibuku ko va ku siku rin'wana hi ta fanele hi tshama hansi hi vulavula hi timhaka ta ti-camp na hinkwaswo leswi ku swa tirha ke ku le ku dlayiweni tihomu na hinkwaswo lomu switandini vanhu va kha vana va le ti-campaign van'wana va pfuteriwile swiponci swi papamala patini ku ndeka yini ku xiyimo xi titaniya kambe i tin'wana i nhlokomhaka ta siku rin'wana totoleto sweswi hi la ku bula hi timhaka ta ku President Trump i vulavurile ku hela ka vhiki a kombisa timhaka ta ku a nge ti Afrika-Dzonga ka G20 na koha ku na munhu na un'we nga ta Afrika-Dzonga huma Amerika ivi hi swi ba hi makatla kambe eka hi swi vona ku swi nga va swi kha swi yisa kwihi president wa le Argentina na wa ha ku kombisa ku hayi i ta rhumela holobye wa timhaka ta matiko mambe ku va hi yataku hi yangeti kambe ke xivutiso ku ta va ku a ngo to sungula nketani Donald Trump ya ku kucetela van'wana va president ku na vo va nga ti Afrika-Dzonga ngopfungopfu lava va vonaka ku va ri swoxa nyama swa yena ke se na hi swi tivi leswi a hi vitaneni muhleri lava va nga ta va kota ku bula na hina hi swona mutivi hi tlhelo ra timhaka ta tipolitiki ta matiko mambe i Professor Themba Sono hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona prof inhlekani ntikana mshota hinkwenu a khensa swinene prof ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina
a ku sunguleni loko president Ramaphosa va nga se ya a America, tatana Donald Trump a va kombise timhaka ta ku voho na timhaka ta G20 a va ngheni helo ka sweswo ngopfungopfu loko swi la Afrika-Dzonga, ivi president va ya ivi ku andaka nkarhi ka mimbulavurisano ku twala hungu ra ku hambileswi president Trump va nga ta ka va nga ti kambe holobye wa voho wa timhaka ta matiko mambe u tata, kambe ke sweswiwani se ku hume hungu ra ku kahle a ku na munhu la nga tata kandziya Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta G20. Ku nga va ku kha ku ri ku ndlekeni ka yini, i ncini lexi hi kolotaku president Donald Trump lexi a hi fanele xi hakela swi hela leswi prof? Afrika-Dzonga ya khensa mixavita hinkwenu vayingiseri va munghana lonene. Afrika-Dzonga yi kolota Donald Trump xidyoho lexikulu ngopfu. Donald Trump u ri Afrika-Dzonga yi endlile xidyoho lexikulu ngopfu. Yi tikombetile ku ri yona a yi rhandzi ma-Israelis, a yi rhandzi xigevenga lexi va nge Netanyahu na vanhu vakwe. Donald Trump u hembile a twana na vanhu vo AfriForum, vo Solidarity, vo Freedom Front Plus na valungu va DA ku ri Afrika-Dzonga yi xanisa valungu la tikweni ra ka hina ra Afrika-Dzonga. A yi xanisi valungu ntsena kambe yi venga majuda a le Israel. Manje loko yi venga majuda a le Israel, Afrika-Dzonga yi venga America. Hi mihleketo ya Donald Trump yaleyo. Kambe ha swi tiva ku ri leswi a swi vulavulaku hi mavun'wa, kambe ku na vanhu vo tala lava va n'wi seketelaku ku ri a endla tani. Na mi kombeta ku ri vanhu vo fana na vo Kalekerile, vanhu va AfriForum, vanhu va Solidarity, valungu vo tala ka DA, vo Freedom Front Plus, hi vo lava va nge wena Donald Trump endla ku ri ANC leyi ya Afrika-Dzonga yi wa yi nga pfuki na switsongo. Manjeni Donald Trump u byerile musekretari yakwe ya swa matiko ya le handle Marco Rubio na lavo va defense vo Hexburg ku ri mi nga yi le a Joni ka G20. Na mina mi nga Donald Trump ni ta endla ku ri vanghana va mina va nga ti la vanhu lonkulu phela mi vulavurile hi yeso sweswi Javier Milei, president wa Argentina, ku ri nga yi manjena iva Milei a phokotela mavoko kona Donald Trump na cancer a ni ro nyiketi tibiliyoni na tibiliyoni ta ti-dollars ku ni pfuna leswi tiko ra mina kusuka hi n'hweti ya January lembe ro hundza ku fika hi Juni vanhu va le Argentina a va bahuwa va ku munhu loyi hi xigevenga hi munghana lonkulu wa Donald Trump a suki iva manjeni a suka xitulweni. Manje Donald Trump a vona ku ri loyi manjeni ke u ta va ndlengweni iva a n'wi rhumela tibiliyoni ta ti-dollars iva loko ku ta ti-elections a tlhela a hlula yena Javier Milei. Manjeni loko va hlula tani vanhu vo tala va hlamula ku hi mhaka yi manjeni vanhu va le Argentina 97% ya vona va ku hina a hi ma-Latino America, hina hi valungu vo huma a Europe. Manje Trump u lava vo valava so manje ke a nga ngati la president wa le Argentina. So na sweswi Donald Trump wa karhi wa ringeta ku ri a sivela matiko man'wana ku ri a ta la G20 la Afrika-Dzonga.
so u nyangatsekele ngopfu loko a vona president Cyril Ramaphosa a ri le ka Vatican a vulavula na Pope a ku no wena Pope na ku rhamba ku ri u tala so manje Donald Trump a chuha ke a vona ku ri kasi na hambi loko ti nga ri kona la loko vo Pope va ya Afrika-Dzonga va ta endla vito ra Afrika-Dzonga ku ri ri va lerikulu ngopfu and mina ni lava ku kombeta ku ri Afrika-Dzonga ha yi nchumu hi leswi Donald Trump a swi endlaku ke se loko mi kha mi languta ka matiko lama a nga va ka kha a ringeta ku na van'wana lava hi ku vona ka n'wina va nga hetelela ku va ta ni le ku languteni laha ka BRICS leyi yi tikomba ku yi nga ri xitina xo tiya hi ku ka tin'wana timhaka va tale ku yima swin'we ni le ku languteni tiko ro fana na India mi vona yini ka vuxaka bya America na India ivi hi tlhe hi langutana na timhaka ta G20 hi ku a hi khale ngopfu ku ri na nhlengeletano a nga tangi nkulukumba modi la hi mhaka ya swivangelo sweswi swa ku kwetlembetana kumbe ku la ku tsakisa na President Donald Trump mi vona yini n'wina hi ku van'wana va lava ni hleketelaka kumbexani na vo va nga kuceteriwa ku va nga kandziyi na mi vulavula ntiyiso a ni tshembi ku ri na rinda moyi wo tata hikuva ni wo tsheketela a nga lavi ku kombeta Trump ku ri u yima na Afrika-Dzonga nakona a nga lavi ku kombeta Trump ku ri hi xitina xo tiya xa the BRICS so a ni tshembi ku ri na yena u ta nyika excuse yin'wana ku ri a nga ti hikuva ni loko manje ni India na Narendra Modi va arile ku tsema ku xava tioli ta le Russia so Narendra Modi u ta rhandza ku ri a tsakisa Donald Trump hikuva u tsandzekile ku tsakisa Donald Trump ku tsema ti-import ta oli ya le Russia so u ta ku ni n'wi tsakisa yini sweswi a wu nge ni nga yi ka G20 ka Afrika-Dzonga so ni tshama ku ri yena hi wun'wana na van'wana wena ya swi tiva ku ri Israel yi nga ti kambe yi ta rhumela spy swa vona la Pitori la Joni la Israel hikuva ni endla tani nkarhi wun'wana na wun'wana loko yi kota ku rhumela spy swa vona ka ti-meeting ta African Union Addis Ababa yi ta tsandzeka yini kambe na hambi yi nga va rhumeli va huma Israel va koho kwala Afrika-Dzonga lavo ku nga ti-20 ta Israel so na van'wana va ma-Arab Trump u ta kota ku va sivela ku ri va nga ti so G20 leyi a yi G20 leyi nga ta va leyikulu kambe President Cyril Ramaphosa hikuva a endlile xilo xa kahle ngopfu ku ri a vitana Pope so na yena President Cyril Ramaphosa u fanele ku ri a ku hi lembe leri taku hi November a ni yi America ku G20 yaleyi a nga ka hikuva Donald Trump u arile ku ta a ta teka xitulu xa G20 la Joni na mina ni nga yi America ku ya va kona ka G20 a fanele ku va endla sweswo ntsena hikuva a ku na nchumu lexi a nga ta xi kuma ka Donald Trump na hambi ngu rhandza ku n'wi tsakisa Donald Trump a nga pfuki a tsakile hikuva ni ma vona ku ri la Afrika-Dzonga na America nyamuntlha ku endla yini a ka ha ri na leswi vo hosinkulu ya DICO Ronald Lamola ku nga yena tirhisaka swilo swa le handle na matiko a nga ha swi koti sweswi ku tirhisa na America so America sweswi yi tirhisa loko yi tirha na Afrika-Dzonga yi tirhisa na vanhu va DA yi tirhisa na vanhu va AfriForum yi tirhisa na vanhu va Freedom Front kasi yi tirhisa na ma-solidarity lavo ka nga tivi nchumu hi ti-politics kambe hikuva ni valungu va nghenile ke ku na leswiya n'wina mi nga dyondza xikolo mi vulavulaka hi ndlopfu leyi nga ndlwini prof president mtwa mi nga vulavula hi Russia Vladimir Putin ku endleka yini a nga xirho xa G20 hi ku ya hi milawu ya koho kambe loko o rhambiwa ke ya a na tshembo rhambiwile kambe Vladimir Putin a nga ta Afrika-Dzonga
angafani na Narendra Modi yena angata na Themba Korangata ani veri a khomiwi prof kamba nga khomiwi la Afrika Dzonga leswi meyara ya le Cape Town yi nga vulavula mavunwa yo kita nkhoma loko ngotala akita nkhoma ngota nkhoma njana nkhoma akuna nchumu lexi nga xi endlaka Western Province a yi na matimba yaleyo a ku na ku endla ka nchumu ka swilo swa international relations a swi vona sweswo kambe vona va ta endla huwa Vladimir Putin ongo hetelela a nga tiki wane a nga lavi ku nyika ku tikisela President Cyril Ramaphosa hi nyimpi leyi a nga na yona ka Israel na America so a nga ku all right mina ni to vulavula hi leswi va nge remote video swa vona leswi kambe a nga tiki vana a ku loko no tala ta tikisela President Ramaphosa na Afrika Dzonga hi nyimpi leyi nga kona ka Israel na America kuve hi ku angarhela prof G20 ku humelela na ku ka yi nga humeleli ka yona swi le ka ku tava mani kumbe swi na nxungeto wa yini a hi nge van'wani va teka xiboho xo ka va nga ti swi nga fika swi hi onhela yini tanihi Afrika-Dzonga ka vumundzuku bya tiko na vuxirho bya hina ka G20 swi G20 a ka ha ri nchumu yi nga onhi nchumu hikuva ma vona G20 loko yi sungula a ku ri economic union manjeni vo America na vo Europe va yi cinca va yi endla more of a political union manjeni ke hikuva ni sweswo leswi endlekaka hi ku ri lexi hi xi vitanaku global south yi se yi tinyikile matimba ke yi ku susana $1 leti mi nga tirhisani $1 hi vuxaka bya n'wina tirhisane ti-currency ta n'wina so manjeni yi endlile ku ri swo fana na vo G7 na vo G20 swi nga ha ri na nkoka ka matiko a global south swi va na nkoka ntsena ka global north manje global north hi minority hayi majority global south hi yo majority hi sweswo swi endla ku Donald Trump ku ri a nyangatseka ngopfu loko a vona vo Zorani Mahmoudi a hlula a va mera ya New York ku ri Donald Trump a holova na mera Sadiq Khan wa le London a ku hi mhaka yini doroba ra London ri va na muslim ku va hina mera and la n'wi vona na loko nteli la Britain na n'wi vona Sadiq Khan la loko nteli la England la so manje ke a New York ke ku na muslim ya loyi ke manje Donald Trump u vona ku ri tiko ra America ri nga hetelela ri fana na tiko ra England ma vona tiko ra England in 25 years time loko ku fika 2050 a ka ha ri na valungu lava nga ta va ri henhla a England valungu va ta va ri a minority vanhu vo tala ku ta va vo huma a West Africa vo huma the Caribbean vo huma a sub-Indian continent vo huma Arabia valungu va ta va ri vona va ri minority so manje wa swi vona ku ri America yi ta hetelela yi fana na England that's why ala ku teka mabunu ala Afrika-Dzonga a va endla ti-refugees or ke vanhu hi valungu a va yi va tata va veleka va endla valungu ku ri America yi nga tshiki yi landzerile leswi endlekaka kona a England yi fanele ku ri yi yima yi ri tiko ra valungu so that's why a tsakela na president wa le Argentina a n'wi nyika na mali a ku wena manjeni u mulungu
eka tirhisana sweswi. Excellent prof, mi nge fambi ni nga mbutsanga na la swa la kaya leswa le kaya swi ri ANC yi teke xiboho xa ku hayi tatana Senzo Mchunu ha mi nyika nkarhi wa ku hayi fana ni mi tshikile swilo leswi swi khumbaka vandla mi yimelele kule. Se swi vula yini? Swi vula ku president va fanele va hi tivisa ku loko va fika kumbe va vuyile le Brazil loko va fika va fanele va hi tivisa ku hayi holobye Senzo Mchunu va hlongoriwile tanihi holobye na hambi leswa tikhomixini swi nga se helaku kumbe ku ndleka yini la? Nga hlongoriwi Senzo Mchunu. Loko va hlongoriwa matiwa ku ruta endleka yini. Hambi u huma KwaZulu Natal ma swi tivi u to tiyisa Jacob Zuma. So ANC nga n'wi hlongoli hikuva loko u heta u hlongola na Senzo Mchunu u ta va nyikile matimba ka vanhu va Jacob Zuma a ku mangona manjeni u hlongola na leswi mabuni vo tala va n'wi hlotela ku va endla ku ri America yi n'wi hlupha kambe vona u susa vantima ke. So President Ramaphosa nga n'wi hlongoli Senzo Mchunu wa ta tshama kona. Kambe prof njhani ku loko mo yingisela mavulavulelo ya MKP a va tikombi va swi seketela swa leswi swi hehliwaku hi eka holobye Senzo Mchunu va tikomba vona va kha va ku a hlongoriwa suka swi tikomba va nga n'wi lavi kumbe vo vulela ku a kota ku tlula loko se a tlulele hala va ta kota ku n'wi teka va tlhela va tirhisa yena. No vola ku tirhisa xihuhuri ku ri va tlhantlha hinkwaswo leswi Cyril Ramaphosa a swi endlaka. Va nga n'wi teka loko ANC vo n'wi hlongola Jacob Zuma u ta n'wi teka a n'wi veka deputy president ya MKP. A ni ri manje u susile John Hlophe u nghenile na vo Tholi Yengeni u ta teka yena loyi ande u endla leswi a n'wi teka a n'wi vekelele manje u ta teka na van'wana vo fana na vo Bheki Mkhize u ta va susa ka ANC va tsutsumela ka MK. So loko vanhu va ANC va tlharile lava nga n'wi hlongoli Senzo Mchunu a va yini va ku a hi voni xihoxo xakwe a hi a tenga hi vona ku ri hi ncini lexi a nga xi ona. So ku tenga ka va ku ta teka nkarhi wo leha ngopfu. So hayi leswi nga ta sungula swi tlhela swi hela sweswi. So va ta ku munhu loyi a nga se khomiwa a kombisa ku ri no u endlile xihoxo. So va nga koti ku n'wi hlongola sweswi. Prof mi vulavula hi mhaka kasi leswo ku tenga swi hlwela swa fa swi endliwa hi vomu ku ndlela ku swi kota ku va swi frustrate ti-process ku nga ri hi mhaka ku swo boha ku swi leha ku swi hlwela. A ni ma swi tiva nawu wa Afrika-Dzonga ku ri swilo swo tala swi endliwa hi vomu a ni ri tidokete na tona ta nyamalala. Ma vona sweswi hi na swilo swa vo Senzo Meyiwa hi leswi swa malembe na malembe ma vona ku tenga ka Jacob Zuma hi ka malembe na malembe. So hi ncini lexi hi nga ku loko ku ri swa vo Senzo Mchunu hi leswi nga ta nghena nyamuntlha hi va mundzuku sweswo hela swi ta teka malembe and va swi tiva na vona ku swi ta teka malembe. Criminal justice system ya hina, in fact not only criminal justice, just the judicial system ya hina hayi leyi u nga yi tshembaka na switsongo ku ri hi yona leyi yi nga tirhekaka yi nga tirhisa swilo hi ntiyiso and hi ntiyiso na. Na metwel prof khensile swinene nkarhi wa n'wina a hi languteni hi vona ku G20 yi endlisa ku yini hi mina na n'wina. Khensile prof. Inkomu Professor Themba Sono lava kha va vulavula hi timhaka ta matiko mambe na vudyelwani hi ndlela yaleyo. A hi koti ku wena u angula ku yini mingisero wa mina na mina ta nkombo leti nga sala leti hi nga twa ku
n'wangulo wa n'we ka mhaka leyi hi bula hi yona ka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860 002543 yana ni mahlweni mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku timhaka leti mi nga ti khoma i tingani hi ndlela yeleyo mi nga rivali ku ri loko yi ku awara ya n'we hi kuma mahungu ya misava na mhani nkosi na dzauke kasi mahungu ya awara ya mbirhi hi ta ya kuma laya ka awara ya mbirhi hi ta ya kuma laya ka 10 minute ku nga si ba awara ya mbirhi hikokwalaho ka nongonoko wo hlawuleka wa xipano xa tiko xitleli loko va kha va vulavula hi timhaka ta mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe medium term budget policy statement hi ndlela yeleyo se kambe sweswiwani a hi amukeleni mingiseri hi loyi a ku na munhu la 0860 002543 nongonoko yi Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ni ri na timinete ta ntsevu leti ni nga na tona laha leti hi nga twaku kun'we miangula mi ku yini nomboro i 086 000 2543 hi ndlela yoleyo 086 000 2543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we eka timhaka leti hi nga ka tona wu nga va wu ri wihi hi ndlela yoleyo 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula ni nga sani teka riqingho rero mingisero me ni pfumeleli ni sungula ni tsundzuxa eka mhaka leyi nkarhi lowu a wu languterile se wu fikile u tilulamiserile ke hi vula ku tsala xikambelo yana emahlweni u hlaya u pfuxeta loko u ri eku tsaleni ivi xivutiso xo sungula u nga xi twisisi yana eka lexi landzelaka u nga dya nkarhi u ta vuya eka xona endzhaku tiva leswi famba u longe switirhisiwa hinkwaswo leswi lavekaka loko u tsala xijumbana xona swi ta ku onhela Munghana Lonene FM u seketela vadyondzi va grade 12 eka swikambelo swa vona swa lembe leri ra 2025 Munghana Lonene FM komba ndlela nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga va Pet Matebula a hi amukeleni n'wana mingisero lo nhleka Nhlekani kana. a hi botomeni a hi papa Kombela ku vulavula na ya ka Trump. ya Xi hluphaka la tikweni i timhaka ta ku varhangeri va hina va vulavula xin'wana ku ri ku wa ku va lexi va xi tshembeka hambi ku ri hina hi ri vayingiseri hi ri vaakatiko na hina ya hluleka ku twisisa ku Amerika yi yimisele yini ku i ni matimba lawa yi nga na wona Amerika swa sweswi vona mfumo wa misava so loko u ri mfumo wa misava Amerika loko ri ku hi karhi hi vulavula xin'wana kumbe hi endla xin'wana against yo yi na wo matimba ya ku no yi nga react hi ndlela ya ku nkarhi wun'wana hambi ikhonomi ya tiko ra yi ri wisa kambe ke van'wana a va swi xiyise sweswo van'wani lava nga swiye ku mbula va mani ngopfungopfu mbula varhangeri mbula yini hi ku so a ku fanele ku ndleka yini la van'wana lava nga swi xiyeki varhangeri van'wana a va swi xiyi ni vaakatiko van'wana a va swi xiyise sweswo kambe ke ni vaakatiko va ku van'wana va swi xiyaka swa ku swilo leswi swa hi affect hi mhaka van'wana va nghena va vulavula hi swona swa ku a ku tshiki ku phikizaniwa na Amerika swo swi vuxaka bya a va ri na byona ni tiko ra Amerika a swi hi vuyerisa tanihi tiko hikwalaho ka ku xa ku sungula hi roho tiko leri ri fumaka misava hinkwayo ka yona ra swi kota ku ri ka function Afrika mara Russia a yi nge swi koti ku nga wisa na Afrika-Dzonga mara Amerika yi nga swi kota ku swi endla sweswo kambe leswa sweswi vanhu ni varhangeri va yima na Russia swa sweswi ku vulavuliweni ku ni mavariveri ya ku no ku ni vanhu va nga pfaleleka lava va Amerika na Russia yi va tirhisaka ku ni va lwa nyimpi ni tiko ra Ukraine kambe ke vaakatiko van'wana a va swi voni swi ri rhoko ku veni Russia yi dlaya vanhu Ukraine kambe ke loko Amerika yi sapota Israel
ku yiva na Palestine vaakatiko va vona ku lava dlayiwaka hala hi vo va nkoka lava dlayiwaka hala Ukraine va nkoka vutomi bya munhu un'wana bya nkoka hi va double standard loko swi ta ka mhaka yeleyo ku ri ku Russia yima na Palestine na America yima na Ukraine loko Russia yi bana na Ukraine yi tisa America ku vava loko America yi bana ni ba Palestine yi tisa Russia ku vava kambe vana va swi tivi sweswo na mitopoti ni mitwi ntsakisa hikuva mi vulavule na hi timhaka ta ku kumbexani hi nga va hi ri na ti-double standards ku ka hi nga hala hi ku leswi swi bihile ivi hala hi nga vuli ku swi bihile kambe ni mitwi tlhelo rero mi nga ta na rona kambe ta vuya yisa mahlweni na van'wani va yingiseni khenseli nkarhi wun'we inkoma hi kumeni monke misava ya awara ya 1 lawa ya landzelaka hi nomo wa mani Nkosinathi Chauke ya kona hi ndlela leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlikani eBootpad inhlikani vayingiseri Bootpad loko nawu wu nge se cinciwa la Afrika-Dzonga nhundzu ya government ya ha to onhiwa vonana loko munhu a dlaya n'wansati a tekiwa yisiwa khotsweni va n'wi nyika 20 years a fika va hunduka va kholwa le a jika va ku no i parola vuya a tla kuma un'wana n'wansati laha handle a tshama na yena va holova a dlaya va n'wi tlhelerisa ku khotsweni futhi va ku 20 years a tikhoma kahle 2 years kuma yin'wana parola na wena wa tsekatseka Bootpad swi nge pfuki swi lunghile swilo na mhaka ya madzolonga hi ku ya hi rimbewu loko ku nga cinciwangi nawu ku loko munhu a dlaya wansati a nyikiwa xigwevo kumbe xo xarifu ku nge cinci nchumu hambi vo strike va ka mhani va tata mapatu swa ha to fana Bootpad na wena wu weak inkomo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Inhlekani ka Afrika wa vulavula muhaxi Bootpad na muhumelerisi wa n'wina Ncindani. Bootpad mhaka leyi simple ngopfu. Ma vona loko Donald Trump a ku angate ka G20 na vanhu lava fana a va rhumela na vona va hati sweswi ku twala ku withdraw ka president ya Argentina. Manda ka va tshame a va fosteliwi vo ka va nga swi lava va tshama leswi va Bootpad mata swi fana na yena swi fana loko wo rhamba munhu a phatini a ngati mutshiki na wela ka ku rhamba a wuyi loko a wu swi tivi loko wo ya yena nga yangi kumbe ya ku poyiliweni wo tshama na wena fana na yena inkomo na muhumelerisi kulukumba Trump menze ni nga vula nkarhinyana n'wana ku kulukumba yo wa fostela ku vela xitulwini ena leswi nge unfinished business cause mi swi vona ka ta huma xitulwini u hume a swi lava loko ta nghena Joe Biden a kana leswi hala ku swi yisa mahlweni so a vile swona ku ta swi hetisa wa swi tiva ku sweswi na vo huma a nge he vuyi u lava ngopfu ku tikombeta matimba ku ta ku America nga ku yona xikwembu xa misava ku fanele ku dyiwa hi yona hina hi zondzo ri nchumu hina hi zondzo ro va hi ri ka BRICS zondzo ro va hi ri ka BRICS ntsena so hi zondzo ro ku swona ahee khalanga na siva ra Ncindani ka Afrika wa vulavula lava ta khumba leyi ya ku yisiwa ka nhundzu vanhu lava yisaka nhundzu khalanga va onha swinene va onhela tiko va fanele va tekeriwa magoza xivangelo i ku va nawu wu nga ri ku tirheni ntirho nawu wu voyamela tlhelo rin'we loko ko tiyisiwa milawu ehenhleni ka vanhu lava yisaka nhundzu ni swi ta hunguteka leswaku yisiwa ka nhundzu ya tiko swi fana na ku endla vugevenga vukhamba vukungundwani lebyikulu vuvabyi lebyikulu ku yisiwa ka nhundzu na lomu ya ku yisiwa ka stadium loko vanhu va kombisa ku vilela ku yisiwa ka titliniki na swikolo ku yisiwa ka mabazi emoya wo biha khalanga ni vona nga ku vanhu lava va fanele va tekeriwa magoza swinene fansi kuna amakawunyani ku ukayelelesi eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona
a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Sathana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni siku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Sathana ri fambisiwa hi Sathana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nteri i xiphemu xa vumbirhi lexi ananganaka Afrika wa vulavula xi ta fika laha makumu hi 10 minute ku nga si ba awara ya mbirhi ne loko xi fika kwalaha makumu hi 10 minute ku nga si ba awara ya mbirhi hi loko xikan'wekan'we hi mi yisa ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi endzhaku ka sweswo mi kuma timhaka ta ku nghena ka nongonoko wo hlawuleka wa tiko xitleli laha va nga ta va kha va mi tisela nongonoko wolowo va langute ngopfu ka timhaka ta mpimo wa le xikarhi ka lembe va yi vitana midterm budget policy statement leyi nga ta va yi kha yi andlariwa hi holobye Enoch Godongwana. Holobye Enoch Godongwana mavhiki mambirhi lama nga hundza loko ni nga hoxisa a ku ri president wa tiko ra Afrika-Dzonga se hi nga ta va kha hi tisela mpimanyito wolowo eka nhlengani lowu wa namuntlha hi ndlela yeleyo seke a hi ku tumingiseriwa mina ku i angula ku yini teta timhaka ku na mpimanyeto ku na ku onhiwa ka nhundzu ku na timhaka leti ta holobye wa maphorisa Senzo Mchunu la nga ka masiku yo wisa yo hlawuleka hikokwalaho ka ku va ku ri na a ri mulumbiwa ka timhaka leti ti nga sunguriwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi seke hi la ku tatwa we ku angula ku yini hi ndlela yaleyo Brigadier Julius Mkhwanazi na vo va yimisiwe ntirhweni tolo masundukani kambe ke xivutiso i ku lava va nga le ku tirheni ke lava va nga vetiwangi ku nga tiveki ku vugevenga bya voko ku ndleka yini hi vona na lava mi kumaka ku va koka nxaxamelo va tiveka va ku ndliwile vunhlori kumbe va hleriwile ku langutiwa kahle ku ve le ka xiyimo xa njhani ivi ku kumeka ku va na vugevenga va na milandzu va na matimu ya ku va tshame va khumbeka ka vugevenga byo karhi se vanhu va muxaka wolowo a va lungelangi ku va nga va landzelerisa nawu ku ve na vohu va tsandzile ku landzelela nawu wolowo se hi la ku twa n'wena 0860002543 a ni kha ni vona kun'wana laha ka swihangalasamahungu swa mani na mani ngopfungopfu ka X ni vone mi ya lava video ya ba Julius Mkhwanazi Julius Mkhwanazi va kha va titsakerile va boha na minceka ya vandla ra African National Congress se ve nge hey vandla se ra kokakokiwa la na ro se ra nghenisiwa hi ndlela yeleyo n'wina mi ri yini nomboro hi liya 0860002543 na ngeta nakambe 0860002543 i nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani lowu un'wana kha ni vutisa ku minkarhi ya ku tala vanhu va kha va tirhisa swipyopyi kumbe va kha va tirhisa byala hi ndlela yo ka yi nga ri yona kambe ku na ku vulavula loko ya ka ku komba ku ku na xihoko ina xihoko a hi byala i byala byi nga na xihoko hi yo mhaka xihoko xi kona le matsundzuka loko ku fika nkarhi lowa lockdown vana va tirhisa xihoko na le ka timhaka ta xihoko xi kona le ka sanitizer na man'wani mafurha ma na xihoko ma na alcohol se alcohol na byala a hi xixin'we ko va ku andzeni ka byala ku na xihoko nthemba ni mihlamuleni mi nga ni vutisa a hi ku timingisela mi 0860002543 ukayele lexi eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe botpete nenge ni kuma accident kwala N1 ni swa la Mkopane va rele ku ni Ford Tracker or in xibedhlele xi le Mkopane ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa ni nga nchumu pe ni nga tshama ni twa la ni ze ni byela va tshika mina botpete like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopane 2009 ni ze ni yisiwa kwala clinic kwala Polokwane ni ka ta pfuneka no ze ni byela va tshika se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hera ni tshama ni ku twa na wa accident olalo ni kumila ku antswa alala ku ni hetisa damani ni mi training thank you pero la ku ni hetisa damani
palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM amkeleni mingiselo lo nhlakani Hayi njani? hi pfukile boti minjani Mpfukile. akhenza Bote Trump wo ku hi panchini. Ende hi vuri la ku hi vona. Mara na nkarhi lowu aka rhangela Joe Biden loko South Africa ya khomisa Israel ivo teri vuxaka bya hina na America hi fanele byi langutisisa kahle. Lero tipani United nga ku ta a ti ri ku ti vo va ti lo fika ti kuma ku i mani loyi a nga pfuneni. sweswi nga va swi ri yini leswi ku nga va ku ri mhangu ku ti lavela Leyi yo hi handa leyi. Se mhangu leyi loko ti laverile a hi fanele hi swi tiva switandzhaku ku loko swi ta hi ta swi yimela. Mara swi tikomba nga ku a ha swi yimeli. kambe i fane hi endla njhani hi tshama hi khonda mavoko va fowethu va kha va xanisiwa va kha va tshikeleriwa hi timhaka ta xihlawuhlawu lexi na hina hi nga pfuniwa hi van'wana ku huma ka xona Xana va hi pfunile both party swileswi swileswi nga ku loko swi endla swi endle mani nga ku a hi nandzu. Hi nga ku na lava loko va swi endle nga ku nga problem. Loko mo languta energy leyi loko Israel yi tirhisa a yi tirhisa hi matiko ma misava loko Israel yi hlasela Palestine a ku ri energy yo tala ngopfu. Na kwala ka SABC loko va hlaya mahungu a va ma hlaya va ri na energy yo tala ngopfu. Mara loko Russia yi va kha va dlayetela va la Ukraine a ku na energy yo tala yi nga ku tirheni. Ni le ka mahungu wa heta na vhiki na xitwanga. Loko mo languta ku seketela ka matiko ku na matiko mo tala ma nga coloniziwa. Mara still a ku se va problem. Va Taiwan lava va China va tshama kha va rhumela swikepe swi jikajikela ku halaya. Ku loko vo tshuka va la ku bayiza hi tshama hi rhiyile. Lero swi rhiyiwile mara a nge swi tingaka i swi vulavuriwa ku tala. Ku matiko lama ma xanisa matiko man'wana a ni Israel yi colonize i Palestine ya yi xanisa yona hi loko wo twa mahungu swi tele leswi swi xanisaka hi swona. Loko na loko va koleka tax a tikweni ra n'wina va mi nyika mali i ku xanisa kulukumba ngopfu. Ntiyiso. Se mara na va China va le ku xaniseni ka Taiwan ka Taiwan a hi tiko. Na Morocco yi colonize tiko. Sub-Sahara. Hambi Sub-Sahara hambi Western Sahara. I swi swi ri problem ngopfu ku ya kule swi sweswo. Lero colonization nga ku xiya ku yindla hi mani. Se ti-decision leti hi ti teka ku na hina nkarhi wun'wana a hi fanele hi ti tekela tiko ra hina ngopfu hi nga tekeli ku la ku tsakisa vanhu lava hi nga ta ka nga profit nchumu. A ni riveri i timhaka leti ta ku xandla famba xandla vuya i ku va hi pfunini se hina hi ri yini loko ku xiyimo xi te tani ma tsundzuka ku ri na vuxaka bya kahle swinene bya va Yasser Arafat na va President Mandela se i nkarhi wa walowa se a hi mhaka ya ku kumbexani sweswiwani xandla vuya. Xandla vuya xona botsati mara swi hi ku swi wisa ku yini. Ku na matiko mo tala ngopfu a ma sapota Palestine. Ma tele ngopfu mara a ma yangi ma khomisa Israel. Xana hi nga ku sapota tiko a hi ku khomisa phela. Ni nga n'wi sapota munhu laha ku va ni khi ni bena swin'wani van'wana a va susa ku swi le Israel swi nga xavisiwi ematikweni va sweswiya a va sapotisa sweswiya i ku sapota sweswiya. Mara loko se mi ya ni ya ni khomisa swi komba ku mi ri yini ni fanele ni nghena emilandwini phela ni fanele ni nghena jele loko mi ni khomisa phela. Swi komba ni fanele ni ya tenga ivi loko ni voniwa nandzu ivi ni nghena ejele. Mara lava man'wana hambi ku ri matiko malama va Iran va ri vona va sapota ku Hamas a va yangi va khomisa Israel vo yi sapota Palestine. Hi sweswi va yi sapota ku hi swona so ku sapota masapota na hi ku vulavula masapota na hi ku bena Israel ka swin'wana ku support. Mara loko mi sapota ku ya mi ya khomisa swi komba ku va fane na va mi tlherisela. Loko va mi tlherisela ende hi ku hina ha swi tiva ku Israel hi yona America hi yona yi sapotaka Israel swi komba ku swi swi ehenhla ka hina phela. Se vutomi bya hina nga ku a hi byi languti ku apuro swi fanele ka BRICS hi le ka BRICS South Africa. Hi va Iran va nga koka BRICS va na ti-oil va na yini hi le ku profiteni ti-oil letiya hina maka. Hi ku nga ri hi xaviseriwa ku fana matiko yan'wana ma nga ri ku ka BRICS hi ku loko mo languta hi va tirhisa vucincanisi bya ku sweswi rhandi ya tsekatseka sweswi rhandi yi tiyelerini loko yi pimanisiwa na dollar hikokwalaho ka yini ku nga fiki laha ka ku loko yi pimanisiwa na ruble
yele Russia se oil yi tani se mina ku ngeza tela ngena xitokofela ya venge xa mapondlo ni ra hi cila loko ku ri ke hina hi lava ku na Iran kumbe na Russia ti ri na ti-oil leti a hi fanele hi ti kuma cheap hina swi vulaka byi hi pfuna vuxaka lexi so hina hi ya rela America loko se yi ba hi sanction ku ve na tichomi tintshwa nemetwe so 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula i 23 timinata a se ba yi bile awara yan'we nangona ku Africa wa vulavula nhlekani nhlekani bodata me pokela pokele papa minjani pokela I can't but ndzi la ku commenta ka leya corruption ka la South Africa a South Africa lava vaaki va nawu lava nga kona a le henhla ka switulu swa vona hi vona lava hi dlayaka hi ku ri loko u nga ri na mali a jera u ta tshama u ta pfaleriwa and kheyisi ya a yi hlweli leswi a nga swi vurisa swona prof a ku yi nga teka mali lembe kheyisi ya sense i ntiyiso hikwalaho ka yini i na vayimeri va xiyimo xa le henhla loko u ri va le hansi u ta tekiwa u famba hi ku hatlisa leswi endla hi yini i varhangeri va hina va vaaki va nawu a nawu lowu va wu yakaka wu hlukumeza hina la South Africa hi ndlela yini hi ndlela leyi loko no khomiwa mina from experience loko no khomeriwa la South Africa ndzi ta nyikiwa maphorisa va ni sala ndzhaku la kaya loyi wa le South wa ka matiko ya le hansi i endla yini loko va n'wi teka va n'wi posta loko fika rapota gate va n'wi jikela loko ya suka ku ya ku maketeni u fanele u report loko ya fika le u ya nkuma ele ku tirheni a nga gadanga hi munhu a nawu wa la South Africa wu boha hina va la South Africa ma citizen ku ri hi fanekele hi endla yini hi hanya ka xindlelana hi nga hanyi ka patu yo boheleriwa leswi vulavula wu ri vane hanya ka yini sorry come again meri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona se loko ni ya fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi a nga sayina nga endli nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekele na vukhorhona service hale handle va hi sala ndzhaku loko ni sa track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana buthata nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi 12 va ku laha u nga ku wa hi kona a hi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya yorizo mara lava ka le hansi a va n'wi faki track nawu wa la South Africa i wa swisiwana lava nga fuma a wu nge pfuki n'wi vonile loko no mi kombisa hi ndlela yin'wanyana hi lweyi kokwana Zuma hikuva a ri na swa yena va endle yini va lo n'wi teka va n'wi chumeta hi prison va n'wi tsavula vuya handle ndi vuya hi un'wanyana mani ku na ku ri komba loyi wa la Hoedspruit i dlaye vanhu va ku tala hikuva a ri na mali va cinca life sentence ya 5 years i dlaye munhu wa ntima so hi ndlela leyiwani la South Africa hina hi ta xaniseka hikwalaho ka yini ka varhangeri va hina corruption suka kwale henhla le loko a vo endla ku ri loko va eka minawu leyavo laha palamende va faka youth va faka vakhalabyi lavaya va ta kota ku phikizana swilo swi nga famba la South Africa na mitwe but kama miri treka yiri guya laveka ko ha kona se a mi yala wa hina wena kasi ka a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi but pheta ka ni vulavula swin'wanyana hi leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere u nge pfuki u voniwa ka mamani loko u ri la kaya South Africa i kulu wa suka u ya le because of na xiyimo maybe ku ri a nga ta ka a nga pfuka xipfumeli wo suka u ya le va ku tshika u etlela 12 o'clock va fona va ri kwini va le Joburg va ku suka kwalano nga kona i 12 hi thori vuna vusiku u ta pfuka u se chukele leri va vulavulaka hi ri vohisa u vuya kaya hileswaku kama lowu mi nga farani ya ku nghena riqingho ri ku heyi a hi kona kwala hikanene fari wa nghena ka hi kona kwala u lavekaka kona u laveka kwini u laveka le ka vayuda le u ta famba u tlhelela kona so nawu wa South Africa butphet wa vava u tikisana swisiwana corruption yi sukela kwale palamende yi vuya yi ta fika kwini yi ta gcina kwale ka vukhanselara nemetwi loko mo buka khesi va n'wi kolewa yele ya senzoleyiwe yi ta teka malembe na malembe because lava va ya atendaka va na mali loko va nga ri na mali a va fanele va gobo khale nemetwi ngoma ni ta vuya swin'wanyana ni vutisa question yin'wanyana ka swin'wana mi ni balekela n'wena namuntlha hi n'wi ka n'wena hi leyiwa ni kombela ku mi siya na hi leyiwa
Loko ku ya Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM va kombetela hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi. Tsundzuka mahungu lama ma ta va kona hi 10 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi nhlekani lowu hikokwalaho ka ku va ku ri na nongonoko wo hlawula eka tiko xitleli lowu nga ta va kha wu ya mahlweni mi nga kayeli nongonoko lowu mi ta twa mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe lowu nga ta va kha wu andlariwa hi holobye Enoch Godongwana kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela nhlekani ka Elois Richard, Playfontein, Mufina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ukayelele, eka Afrika wa vulavula. La ku vulavula hi timhaka ta vugevenga leswiwani. Yeah. Corruption. Se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa ku tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni siku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endla ku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. ayeni ni mahlweni 0860002543 mtweni ku timhaka leti mi nga khoma tona tingani mi nga rivali ku ri ntirhi ku na medium term budget policy statement impimanyeto le xikarhi ka lembe leyi u nga ta va kha andlariwa hi sweswi hi holobye Enoch Godongwana va ri ntirho wolowo wu ta sungula hi awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu seke loko ntirho wolowo wu ta sungula hi awara ya mbirhi swi vula ku hi ta sungula hi kuma mahungu ya misava lawa a hi ta yi kuma hi awara ya mbirhi sweswi hi 10 timinete yi nga se ba awara ya mbirhi hi ndlela yaleyo hi nomo wa sisi Lilian Hlavangwane ivi kusuka kwalano hi ya mahlweni hi kota ku va hi twa kume angula mi ku yini loko hi kha hi languteka timhaka leti ti khumbaka tiko riru hi ndlela leyi famba ya yingisela loko swo famba kahle hi ta mi lavela na lava nga ta kota ku va ta angula va ta vulavula hi swo minduku hi ndlela yeleyo hi twa ku va angula va ku yini ka timhaka totoleto so i nongonoko Afrika wa vulavula ku ya mahlweni sweswi na ku teka riqingho rero ka 0860002543 Ukayelele, eka Afrika wa vulavula. Loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kumela swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeka na tinhundzu to yiva hina na va ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni mi swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma swi tisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swibotipati loko na ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM komandela 0860002543 mtweneni mixero mena iri la ku twa n'wangulo wa n'we eka mhaka leti nge le ku buleni ya toho nhlekani lowu hi ta ri va African National Congress va pfumerile leswaku holobye Senzo Mchunu va va ku yimelenyana tlhelo loko kha ku langutiwa ka timhaka ta migingiriko ya vona eka vandla ra African National Congress endzhaku ka loko ku hume swihehlwehlo swo tala munhu lombiwa eka timhaka to tala hi ndlela yeleyo seke sweswo hinkwaswo hetelela swi endla leswaku vanhu va sungula ku vutisa ku alisa va kha va ala se ku cince yini hi ndlela yeleyo kasi yin'wana mhaka Donald Trump sweswi a nga vula beteri America a ya ti Afrika-Dzonga a ku nga vi na murhumiwa na wun'we a nga ta va ri kona na Afrika-Dzonga hi mhaka ya nkarhi wa G20 kambe ke loko va kha va vula vutano va ku a ku nga vi na murhangeri na wun'we la nga ta va ri kona hi nkarhi wa G20 wo suka America ivi president wale Argentina President Javier Milei va ku na maniti kwale sweswo hinkwaswo hetelela swi tisa swivutiso swo tala swa ku se hi ngo khirakhiriwa nandzu wa kona wu nga va wu ri kwihi se hi la ku tatwa kun'we mi angula mi ku yini ka timhaka totoleto na te ti nge le ku endlekeni ku fana na ku nkulukumba kumbe brigadier Julius Mkhwanazi va
va yimisiwe ntirhweni tolo mi swi twile se xivutiso ku loko va yimisiwe ntirhweni hi ndlela yaliya lava va tirhaka na vona ke hikokwalaho ka yini va nga se yima nako vaphorisa hinkwavo lava va tirhaka ka metro hikokwalaho ka yini va nga lavisiwi nga na mhaka ku metro wihi va lavisisiwa ku langutiwa na ku va basile na hi ku haka ha va vona kwala maphorisa va kha va hehliwa hileswaku van'wani va khumbeka ka milandzu yo chavisa hi ndlela yoleyo 0860 002543 hi loyi mingiseri nhleka ahe khalanga mpfuke bota mina hi pfukile hi ngo vona a hi pfuke na ku xamulaka leyo ya bot Trump le ya mata khalanga moni swi veka hi ndlela leyi South Africa yi endla xihoxo ku va yi sapote ma-Palestine na ku sapota a hi nandzu so nandzu i ku ka va nga swi koti ku teka decision hina hi pfumala varhangeri va ku kota ku teka decision America yi hi nida ku tlula leswi hina hi nidisaka hi swona moni swi veka hi ndlela leyi America ku na Anglo-American la South Africa so loko ri ku va hisela va nga chava nga ri na vutoya ya vo to vula nga ti pfala tikhampani letiya ha ti lava tikhampani ta America South Africa ivi va nghenisa vanhu van'wani va matiko man'wani va ta rha na timayini letiya lava ku nga vanghani va vona va South Africa America a mi ta swi vona yi ta tsutsuma kahle yi vuya yi ta kombela ku rivaleriwa se a va swi koti ku teka decision va yimela ku yini ku Donald Trump a va nga buli vona va nga n'wi buli hi leswi ndlaku bana mpama mina ni nge bi a swi pfuni nchumu leswi varhangeri kambe a ni ku langutiwa ku lava nga na mali makwavo i va mani lava nga na buying power i va mani se loko n'we mi la ta ku banani ba mi ri a buying power mi endlisa ku yini America yi na buying power that's why mi vona yi lwa so ku Africa yi nga yi lose a yi na buying power America vona na mi kombisa hi mfanelo a ngo va ku ndleni xi swa kudu ngopfu ku tlula vanhu hinkwavo problem i ku vona a va ha ri kumeni ka timinerali laha ka tiko leriya swi le ku va wiseni a France ku ri ku strike na sweswi ka ha ri na strike a France va ri Macron a humi hi ku tipolisi ta vona ti tikisela tiko tiko ri le ku weni ra collapse na Germany ya collapse na UK swi hi ndlela leyi hinkwavo matiko lava ma le ku collapseni because a va ha ri kumeni ka timinerali ka matiko lama a va ri kuma handzahandza nkarhi leyi hinkwawo na America hi ku yile ku handzeni ka South Africa why va nga vuli ku okay ha tsema hinkwaswo tikhamba ta America South Africa hi ku na wena hi le ku hi tshikeleleni hi ndlela leyi na leyi a mi ta swi vona swilo a swi ta cinca se problem va hi sa va chava ku teka decision va chava ngopfu i matoya loko va chava ku ya hi leswi mi swi vekisaka swona va nga va chava yini ku nga va ku ri yini xi tisaka vutoya lebyi ni nge vuli ku swo tisa vutoya va ri maphorisa va le ku dyeni from timayini letiwani so hi swona swi ndlaku wa swi tiva okay ku yi na ti-shares la Anglo-American mayini ta loko a yi humesa na yena yi ta va huma se ku nga ku ri sweswo problem so va chava ku va nga ta humesiwa va za va na ti-shares ndhawu leti hinkwato letiwani khalanga lexi ni nga ndlisa swona a va ta vula va ku hi humesa America sweswiwani na South Africa America yi ta wa yi nga ta teka nkarhi nemetwe ay anesto ku sitemise kwi ma Africa a ku nga ri yona a ku ri ma England nemetwe bota mena cancer so ankombo ta cancer hila lava ndaku ku njama yingiseri luya hila xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pet Matebula ile ka mgana lona na FM komandela tundzukani ku hungu rin'wana na rin'wana leri mi hitisela ku ra n'wina ku fana na nkulukumba un'wana a nga vulavula hi timhaka ta ku varhangeri va hina va na vitoya hina hi ri munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela amukela ni mingiseri lo nhlekani khalanga mpfukeni vuta mina hi pfukeni minjhani hayi ku pfukweni swinene khalanga okay khalanga na mina a ni la ku vulanyana swin'wana hi xiboho lexiya xa president Donald Trump xa leswaku tiko ra America ri nge rhumeli vuyimeri eka G20 leyi nga ta va yi ri la tikweni ra hina ya mara a ni la ku pfumelelana leswi prof a va ri ku swi vuleni laniwani mhaka leya ya ku xiboho lexiya xa tiko ra Afrika-Dzonga xa ku teka tiko ra Israel
ri yisiwa le ka International Court of Justice swi tikomba ku ri yona motivation yikulukumba ya ku va tiko ra America ri kumeka ri va ri karhi ri languteka nga ku ri le ku ringeteni ka ku ri hisela kumbe ku la ku tikisela tiko ra Afrika-Dzonga. So kahle i ti-bullying tactics leti nga ku tirhisiweni la khalanga leswaku hi Xitsonga ku na leswiya vongo ku na ku bandzana ku ri lan'winyiwa yoho swi hetela swi tikomba nyana nga ku tiko ra America ri kumeke ri va ri twe ku vava swinene hikuva tiko ra Afrika-Dzonga ri teke Israel ri yisa le ka ICJ because ti-claims letiya ta ku white Africana genocide na mhaka ya ti-redress policies ta tiko ra hina na swesweswo swiya swa ku ku le ku tekiweni ka misava kumbe property ya vanhu va nhlonge yo basa handle ka ndziriso na swin'wana na swin'wanyana leswiya ko va ti-side shows khalanga a hi swona ngopfu xivangelonkulu xa ku va tiko ra America ri kumeka ri va ri karhi ri languteka ku ri le ku hi phesiweni hi ku tiko ra America loko mo langutisa ri na vuyimeri la tikweni ra hina khalanga va na a diplomatic mission la Afrika-Dzonga meaning ku swin'wana swa sweswo swiya swo fana ku ve ku le ku dlayiweni ka the white Africana community na mhaka liya ku le ku tekiweni ka ti-property and so on i swin'wana swi nga va olovelaka swinene ngopfu ku va va swi confirma ku hi mpela swa hanya kumbe a swi hanyi kambe ko va mavunwa ntsena ma kumeka ma ri ku tirhisiweni na khalanga a swi na ntiyiso swilo swa va swi vulaka ende na va swi tiva va swi na ntiyiso kambe hina a hi lo tlhontlha tinyarhi na ti nge le ku vuyeni hina hi fike njhani ka ku hi ze hi rhwala mpingu wa muxaka luwa ku ve a ko va hina ntsena la misaveni leyi ku na matiko yan'wana a ni nge vuli ni ku hi nga va hi tlhontlhe tinyarhi khala hi nga hi tlhontlhe mimpi laniwani because lexi ni xi langutisaka la khalanga i ku tiko ra America leswaku ni nga va vula ku i ti-hypocrite ende loko ni ku i ti-hypocrite ni vula swo khalanga leri i tiko leri claimaku ku rona ri seketela ngopfu mhaka ya ti-rule based international order so ku va tiko ra South Africa ri teke tiko ra Israel ri ri yisa a court ni vona nga ku hi swona swi swa logical swa right ngopfu leswi nga endliwaka loko va ku ri na conflict yo fana leyi nga kona between Palestine na tiko ra Israel so ni vula ku va hi panichiwa ku va hi tirhise the very same rules leti tiko ra America ri claimaku ku rona ri seketela ngopfu mhaka yo fana yaleyo ivi hi tlha hi panichiwa hi mhaka yo fana yaleyo khalanga swa hlamarisanyana swona swi ndzi nga ku na mhaka ya ku lava ku tirhisa matimba hi ndlela ya reckless on their part lava tiko ra America hey a ko va ku kambe hambi swi ri tani makwavo hi vangini na hina ai hi vangini hey hi sweswo swo cina ai ni lava ku vula ku i cina nenge ai na swi tiva ku swi nga heta la swi khunguvanyisa van'wana kambe hi sweswo swo cina ku ve a wu swi koti kahle ku cina kambe u hela kusuka yimi cina kwalomu ku ciniwaku kona hetelele tikuma se tipoyilile i ku xin'wana lexi hluphaka khalanga i ku na swoho ku yima hi nga vulavuli nchumu hi va hi karhi hi swi tiva ku tiko ra South Africa hi tiko leriya ri kumeka ku ri va ri karhi seketela ngopfu mhaka leya ya the human rights tradition and culture manjisa so ku va ku humelela swilo swo fana leswiwani ivi tiko ra South Africa ri yima on the fence na ro ri nga vuli nchumu ndzi nga ku swi va swi nga hi veki ngopfu ka xiyimo ngopfu xa kahle in the interstate system kahle so ndzi nga ku va tiko ra South Africa na ro ri va ri teka position ka swilo swo fana leswi it's a moral stance lexi hi nga xi teka laniwa and mhani voni ku ri na leswi nga hoxeka ku va hi ku tiko ra America va ri na ti-reason ta vona ta ku va hi phesiwa than leswi va swi vulaka swa va white genocide na mhaka ya ti-redress policies hi ku swi swa swi khale swi ri koho swo fana va BE a swo sungula namuntlha ni kambe ni salele makume na second na va hetisa ni byeleni ku loko ku ve hi mpela i moral support na yinini kasi a hi languti switandzhaku ke ku heyi hambi swi ri tani hi fana hi nyika ti-moral support kambe hi nga kota ku tiyimela loko ho swi languta na twini na tiko ra America na ku fana na sweswi ku sungula ku kuceteriwa vanhu ku mi nga yi ka G20 mi nga ndzi yinini that's why khalanga ni ka ni kombisa ku problem ya tiko ra America hi liya ku va ti-hypocrite kahle because i tiko leri claimaku ku rona ri seketela ngopfu mhaka ya ku tirhisiwa ka nawu ka ku
nawu wona lowu fanele ku regulate vuxaka lebyi matiko ma va ku ma ri na byona ma swona but mi kuma ku hi rona tiko rero at the same time leri se ri sungula ku va ri na problem loko tiko ra South Africa ri karhi tirhisa nawu wa lwa wu fanele ku tirhisiwa eka mhaka international relations ya vuxaka bya matiko lama nga kona ma swona na mitwa makwani khesiri swinene imani ya ka budget vote itwa ku yiri inkombo ta mina khensa nokho lo awumelosiwe incindani Eric Mawasa ni khalanga Pat Mathebola isungune nitwa ku e unda ila lokho se yakho sukala ya mahungu ya misava na Cecily enhlaba ngwana ndaka sweswo tiko xetleri va mbyela ku endleka yini kusuka le ka huvo ya endla milawu a Kapstad tata